Mora mi kažeš, čemu je fora već s tom igrom? Kako zove? Čanga? Osim mogućnosti da pogledaju film Jenga, čudna igra, publika je na festivalu u Sopotu imala prilike da pozdravi i glumačku postavu. Nakon poklona glumci su nam otkrili da radnja filma prati mlade koji su tek zagazili u samostalni život. I u pitanju je grupa mladih ljudi, studenata, budućih, trenutnih i bivših koji se skupljaju u jednom stanu i priča prati Borisa, jednog lika koji traži sobu u Novom Sadu i pokušava da napiše svoj diplomski rad, ali ga tu već neki drugi ljudi, neke druge okolnosti malo ometaju u tome i naravno sve je to zamršeno nekakvim ljubavnim trouglima, četvorouglima, tako da jedna zabava. Kako film prati život studenata, očekuje se da ova romantična komedija osvoji srca mlađe publike, ali i svih onih koji se tako osjećaju. U njoj su između ostalih briljirali mladi i perspektivni glumci Miloš Macura, Nevena Neranđić, Dimitrija Ranđelović, Mladen Vuković kao i Vukašin Ranđelović. To je u stvari teenage film, znači to je neka publika koja bi gledala ovaj film, tako da sam se ja trudio da pogledam takve neke sadržaje i da vidim na koji način ću najbolje odigrati to što mi je dato. Inače, uz ovaj film Apolon, prvi srpski servis za gledanje filmova i serija, je pokrenuo inicijativu za snimanje čak 52 dugometražna filma u sopstvenoj produkciji. Među njima je i film Džem od kavijara koji je također prikazan na filmskom festivalu u Sopotu. Lena Bursać, televizija Pink.